bamwita Harriet Nakiranda omukobwa ali Dubai ali ku Kyeyo obutumwa namuha kare ku Kyeyo mu Kinyarwanda abantu batabizi ni nko gupagasa yagiye gupagasa ubwo yagiye guhiga ubuzima iyo bavuze ku Kyeyo mu gihugu cya Uganda ubwo nyine umuntu aba yaragiye ubutumwa namuha nk'umuntu nkunda ni ugukora akazi ke n'umutima umwe agakora azi yuko mu Uganda yaretse y'umugabo we atagomba kubona undi muntu ushobora kumushuka akamubesha kuko inangaha nanjye ndi ndamukunda kandi ndamutegereje hari ibyo ashaka kwikorera ashaka kugira ngo nawe azagire mu myaka yabakuze hari icyo yikorera business hari nabyarahore ngate nange cyenjagala kubago n'umurimba bakazi bakora n'abasajja bakora sibe kiri yade naye kenyine muri mwe mugamba naye soko okoroko mewo nenge myaka ebisi mingi ngira n'enguma ngira n'enkaba ku maziga n'entula n'enkaba ngana nono muwala dala yagenda kola ne okusinzira ku buli mu rwabero nanga matumwezi kukoze kiguweddeko naye kiche kiganye poroti erije wagula wajimala nti sinajimala yo sente zizo enyumba genda zimba material wali ne kiche nti kale kubula ko buloka naye ninzira ngangamba ne ono muwala ne plani kuba buli bwasindika sente akoleza amafaranga ati nkorera iki naye nange ninguma naye ngabo manyi ibintu by'urukundo omutima omukwano ningamba ne kali sente zakola zinyamba ki akomewo muwase naye cyaruvamwe yina ngamba ati kanso kenkole ekyo gamba sente zagusindikira telezo linacheze kuyamba ngatari yo ate zinyamba ki nsura nazo zisobola kuyamba nga wali Mandemanya kuwa sente noli yaburiye no teka yeyo anigo gambe bye bikolimo byaba abawala abagenda ku Kyeyo sente y'omuwalo sente zaba abawala bozirya oba wegobereze bikolimo ulira katate muri rwangamba ndibize nkola nnyo ku mutima ningamba kitegeeza amenyeka nnyo nani yago kusindira bye mwagala muri rwo mugamba obakomawo nangamba contract tena gwako narasayininze ireka imyaka irangire ngaruke narengamba bamuwase unumwara oba namuwasa niba nzamugira umugore wanje ahazagarukira abandi ntibazamujyana nekati nange sebo kati nange ninga kapa mese wefulumira umukobwa ndamukunda cyane umuwala amwagala kankaze mu Ruganda oyo omuwala ububaka bwemuwa ali Dubai ali ku Kyeyo nengo ububaka bwemuwa muwala oyo mwagala njagala akole emirimu gye n'omutima gumu abeereyo ng'akimanyi nti Uganda yalekayo omusajja we aleme kufuna omulala amulimbalimba amujja ku mulamwa kuba omusajja we gyali talina buzibu emirimu akola agitambuza bulungi kyekyo ssebo abeere mugumu mukyala wange omukobwa ndamukunda ngira n'igihe nkabona yuko n'umwaka kurangira ari mwinshi nkagira igihe nkicara hatekereza umukobwa azagaruka igihe kari kirekire ariko bitewe nuko nzi yuko ari muri byo bihugu by'abazungu parase n'abazungu n'abarabu muri make n'abarabu nkumva yuko bitewe n'urukundo mufitiye nkabona yuko n'igihe agiye kuzamara yari kingi ngabumbanyi ku mukwano gwe ni najali muri minerwe nebaka ni nkamati nomwezi guganya okugwa gurude naguno rabanga munene ninde banga munene okusinzi agenda kujya naye ate naye ali n'ekiruubirirwa ina byayagala kwekolerera yengaye yadanjagala naye hari ibyo ashaka kwikorera